review de Guardians of Cars. I bé, avui, com veieu, estem a la fira de cotxes d'ocasió de Tortosa. One, two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, mine inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Whoa, oh, 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 yeah, I love you. Start beating. The room stays quiet, but inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Au, au! La del partner! El nostre primer col·lo. Venga! Mucho sport, Este es mi vídeo de un puta fenómeno. que podrà costar. Ya, acabo de usar ropa. Vale, va. Va, que se fue la ropa. Las cosas de los likes, jolín. Estos de YouTube, Google, etcétera, ho fan segura. Ué! Ahora tu identificación personal. Fin de Google AdSense, le damos un dinero de AdSense, habilitados para subir cuentas y vamos. Pues seguro que se van a parir y a mi favor, porque nos va a costar al principi. Bueno, que vaya a ver, nos vemos d'aquí uns anys.